حي على الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا والشكر له شكرا عظيما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه، ومنها نعمة الأولاد الذين جعلهم الله من زينة الحياة الدنيا وزخرفها. فالأولاد إما أن يكونوا نعمة وقرة عين لآبائهم في الحياة الدنيا، وإما أن يكونوا نقمة وعدوا في الدنيا ووسارة ونقدا في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذا في هذه الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فيقول الله عنهم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يتي الله سبحانه وتعالى tabuɗo en o woodini en o nemini en o landaki en e ko waɗani en kon fof siwana yen jarnumo. en yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala jarnamo e dow nemaji makko ɗi o nemini e meɗen, feƴƴuɗi e fewndiɗi, suuɗiɗi e feeñuɗi. so seedanoma gotan kako makko ngun, kanko Allah subhanahu wa ta'ala, ko kanko tun tagi en, ko kanko tun jeeyi en, ko kanko tun toppiti fiyakuji meɗen ɗin, enen kadi en hana rewde goto sina kanko. seeɗo nelaɗo meɗen Muhammad o ko jiyaɗo makko, wona kafidiɗo makko, ko nulaɗo makko mo suɓi o nuli e meɗen. yo ɓanginan en ko honɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala o tagi en fii muɗum, ko honɗum moƴƴani en o yamira en ɗum, ko honɗum tawata se o waɗi lorra en o rentina en ɗum. so toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo o juule e nelaɗo e ɓeygude maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisna ɓe. ɓaawo ɗum kono yo julɓe, miɗo wasiyo hoore am, wasiyo on hurgol Allah subhanahu wa ta'ala, jarnamo e dow nemaji ɗi o nemini en ɗin. nemaji Allah ɗin subhanahu wa ta'ala e hoore men no ɗuuɗi. tuma goo o jantoto ɗi, tuma goo o andintinay en ɗi fii en andi to fii e watta yila. nokku goo o jantiɗi haa
o raɓɓinɗini o wi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. haysi on konti nemaji Allah ɗi o nemini e hoore mon ɗin o wawata yaltinde ko jelu al ihsa'u ko waɗugol total inna ko tel ko ɗum ɗo ko sappo ma ko noga ma ko capantati. o wi so on konti nemaji Allah ɗin e hoore moɗon on kontata ha wi on ko noga ma ko temedere ma ko wulura. idan ɗiɗo nemaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗi o nemini en ɗi fuu majji ko o ɗaɓɓiri en e majji ko hunde wotere pet koyen jaɓu ɗi ko immorde e makko jarnen mo e hoore muɗum jarnugol mo ngol no mari noneji. tuma goo wi'gol o jarama yoni, tuma goo ko waɗugol nema on ka o landima ya waɗuma ɗon. si a gollitiri hunde nden ka Allah wima ya gollitirnde on ɗum ko noone e jarnugol mo. idan haray jarne mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dow nemaji makko ɗin kala ko Allah waɗanma e moƴƴere siɗa faalayo nde ɓeydo hiɗa faalayo nde duumo ko heɓirta ɗum ko jarnugol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. siɗa faalayo ɗum uyto iwa e jungo maɗa a dullanaymo yeddamo waɗana kanko waɗi. no jeeya e nemaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗi o neminiri en tawata so'ata ɗum ko nema andata ɗum no himmisinamo hendaki. nema ko wiyete kon ɓiɗɗo. ɓiɗɗo wonɗo e heɓude ɗum hara ko dokkal o konta ɗum ko nema. ɗawaɗo ɗum dogi ɗaɓɓi haronki heɓude no andi ɗum ko nema. si moƴƴi ko nema, si boni ɗum ko niqma. idan hara jarnugol Allah subhanahu wa ta'ala e oɗo nema no jeeya e dewe de Allah subhanahu wa ta'ala yamiri e yerebir mo. ɓeɗo ɓiɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala o ɓanginani e wondema hiɓɓe jeeya e cuɗari ɗanɗo gurdan aduna. si a hewtiti ka maɗa tawi ko an tun woni ka nder suudu maɗa wi o baba hewtiti ala tawi ko an tun e gollo on tun e ɓeygu ma woni ka suudu ton a tawa suudu ma ndun ko ɗum labba o hara cuɗari ala nder ton andata ɗum noon sina meeɗuɗo ɗum. idan ɓeɗo ɓiɓɓe koɓe cuɗari ɗanɗo gurdan. joni noon sariya on ko holli en ko wondema ɓiɗɗo on ko gooto e ɗiɗo o wonta. imma o wona ɓuuɓendi yiitere maɗa ka gurdam ma aduna ɗo so woni neɗɗo mo faalaɗa on neɗɗo mo ɗaɓɓuɗa yo wonu on ma o wonanema lette o wontanema gaño o wonane perdi o wontane ninsa yawmal qiyama yo Allah dandu en ɗum. Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema ɓe ɓiɓɓe e ɗe jawle ɗum ko addi ɗum e juuɗe meɗen ko darndagol en. innama amwalukum wa auladukum fitnatun. ɓiɓɓe mon ɓen e jawle mon ɗen ko darndor ɗum on. Allah ndaaray on o halfinay on o ndaara ko honno jogorton. himo addi sariya ko honno jogorta ɓiɗɗo maɗa o. himo addi sariya ko honno jogorta jawdi maɗa ndi. imma jaɓa ko sariya o wayi kon jogoɗa ɓiɗɗo ma ono sariya o wiiri noon ne'iramon sariya o wiiri noon ma jokka faale maɗa ɗen acca o wona ko woni wo. wa kadhalika jawdi maɗa ndin kadi o wi noon ko Allah subhanahu wa ta'ala no ton joddi mawdi wonande gollitirɗo ɗiɗo ko Allah faala ɗon. ɗoftorɗo ɗiɗo Allah subhanahu wa ta'ala yeddiralimo ɗi
yeddiraali allah sabu majji o no mari joddi mawni ka Allah subhanahu wa taala. amma kala khara to o wi anden ko woni yimɓe perduɓe ɓen tigi yawmal qiyama ko ɓe yimɓe jokkuɓe beleɗe muɗum jokki weeli foti adna on haa ɓe perdi hoore maɓɓe ɓe perdi ɓe ngureji maɓɓe ɗi ñan darngal ko ɗum ɗo wiyete perdi ɗin tigi Allah gandu en ɗum. ibadallah, walidha hassa al-islam على تربية الأولاد وتعليمهم وتأديبهم وإبعادهم عن الشر وغرس العقيدة الصحيحة في نفوسهم وإرشادهم إلى أركان الإسلام والإيمان منذ نعومة أظفارهم حتى ينشأوا عليها وعلى تعليم الإسلام وأخلاقه وشمائله، لأن الصغير ينشأ على ما تعلمه من خير أو شر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. جاب الله قد ولي هري سبو تود ايدو جدال به hiɓe waawi moƴƴude ɓe wona nafa aduna e laakara, hiɓe waawi bonde ɓe wona lorna ko aduna ɗo e ko laakara. ko ɓaydul no ton waɗi islamu o rerɗini e ne'ugol ɓeeɗo ɓiɓɓe needi islam. ne'ugol ngol wona ne'ugol tun, ne'ugol needi islam. needi islamu ndin koya ne'u ɓandu ndun ne'a ruhu on. needi ndi wona islamu ndin koya ne'u ɓandu ndun accira ruhu on e hoore muɗum. islam ne'a e ɓandu ndun ne'a ruhu on, amma ko wona islamu kon ko ɓandu ndun tun ne'ata. ñamminayi, yarna, ñawda, toppito ɓandu ndun ha moƴƴa, kono haaju mum ala e ruhu on. islamu on kañum feƴƴi ɗon holli ruhu on no mari geɓal. ruhu on ko ne'eteɗo, o ko ne'irte ko dewe ɗe Allah subhanahu wa ta'ala sar'ini yo rewire ɗen. islamu o rerɗini e ne'ugol ɓeeɗo ɓiɓɓe andina ɓe, woɗɗina ɓe kala ko wiyete kon bone, tuta nde ɗo finde islamu sellunde ka nder wonkiji maɓɓe, fewna ɓe, ɓanginana ɓe ɗeɗo tugale islam e ɗeɗo tugale iman, ɓe faama ɗum, ɓe mandito ɗum. ɗum wona ko atti naatude e nder fondo maɓɓe, ko adi peɗali maɓɓe ɗin foƴƴude. si wona neɗɗo waɗali ɗum ɗo, ko o wakkili wo ko o wakkili, ka o jannoyi wo ka o jannoyi, ko dépensi wo ko dépensi, ko bone wontata e hoore makko. ɓikkum ma ko ƴettuɗa sekkinɗa alluwal ko yehi ko jangi diina, hara kaka leydi ko woni e deppade. no moƴƴanma ɓuri mo naɓuɗa e université ɓurɗo towde adna on, o jangi ha o yaltita yo anda diina makko kan. ko waɗiɗa ko ɓandu ndun niwɗa ne ali ruhu on, oɗa noon a ne'i ɓandu ndun, a ne'i ruhu on. idan jangingol ɓeeɗo fayɓe ekkitaɓe woɗɗitagol kala ko wiyete kon bone. woni bone on ko konngol, woni ko kuuɗe, woni ko jikku, woni ko finde. etagol ha ɗum ɗo woɗɗito e maɓɓe, ɓe anda ɗum ko bone, no wattake, wowlatake. ɗum ɗo no waɗɗima an oɗo babajo, no waɗɗima an oɗo nenejo, ko adi janginowo on, ko adi halfinaɓe yimɓe ɓen ka yaasi. etagol tuta finde sellune ka nder ɓernde ɓiɗɗo maɗa on, ɗum ko waɗɗi ɗum e hoore ma noon. si a acci ɓiɗɗo ma o yalti, o heɓali finde sellunde, kala ko o fiɓoy ɓaawo ton a landitorte. ko waɗi ko a wonno awali, a heɓi tumbere hecciɗunde, moƴƴay nde a awali hay hunde e mayre, goɗɗo hendike aawi. isen ɓay a awali, goɗɗo aawi, ko hombo landoyte taw ko awi weltindiɗo nokkure ko halfina yo aw ɗon.
e o zamanu mo wuuriɗen ɗo hannde e yaasu mo wonɗen on ko tawata ɗon adna on fof woni nokku gootu. si neɗɗo o etaaki anndini ɓiɗɗo makko on Allah, anndinimo gomɗinteeji ɗin ɗiɗo gomɗinteeɗi jeegoo, anndinimo ɗeɗo tugal islamu, so o memi yaasi annda haray oɗo a perdimo ɗo, a perdimo lakara. si a anndinimo o yahii o wayloyi ɗum fawakima an a waɗi ko Allah wima waɗa ko, wa ma ala rasuli illa al balag. fawaaki nelaaɗo on si wona yettingol. si a tuti ko moƴƴi e makko o ɓoroyi o hawki o ƴetti ko boni, ɗum wona an fawi, kono an tuttu ko moƴƴi kon ko ɗum ɗo yamiraɗa. sen daari Allah subhanahu wa ta'ala ko o manti oɗo jiyaɗo makko moƴƴo, o innitirimo simore nde no lutte janngede ko alquran haadal ngal daro. luqmana alayhi salam, Allah mantirali luqmana fihimo ɗuuɗi julugol, ma fihimo ɗuuɗi horugol, mantirali mo hay hunde ko o holli en kon sina sabu o joƴƴini ɓikku makko kun, o ne'i ko needi tawdi weltini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah siftani en konnguɗi ɗi o wolande ɗin ɓiɗɗo makko on, hollugol en konnguɗi ɗin hiɗi weltini Allah subhanahu wa ta'ala. ɓuri mawnude e majji kon ko konngol aranol ngol o attimo wiide ngon, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun adim. konngol ɗo o atti wowlande ɓikku makko kon, ɓaawo nde o joƴƴinimo himo waajademo, himo andindemo, himo tutude e nder ɓernde makko nden finde sellunde, ko attimo wiide ko ayyo ɓinguel an wata a kafidu Allah e goɗɗum, kafidugol Allah e goɗɗum ko tooñe mawɗe. idan si ɓiɗɗo ma on andi ko andete kon fuu, o anda Allah kafidatake goɗɗum haray fus o anda. si o andi wondema Allah kafidatake e hay fus, o andali hay fus ɓaawo ɗum ko o gando. kala ko neɗɗo mooɓi e gandal si tawi o anda tawhid, tawi ko sirganowo Allah subhanahu wa ta'ala, ko o meere, par ce que ko meere sakkitorta. idan haray ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko sifori ɗum ka alquran, ko fi enen ɗe mofte ɗo kadi je e ñembu fiye e ñentin hollugol o weltori ɗum ɗon, sinen faala ne'irde no o weltori noon ko nin ne'irten. idan etoɗen tuten finde sellunde e nder wonkiji ɓiɓɓe meɗen ɓen, andinen ɓe kaɗo diina, adiɓe ƴoƴude ɓe anda goɗɗo ngo ko wona ɗum. andinen ɓe jikkuji islamu ɗin, ko waɗi paykun toso kunkun koko kun andi kon e moƴƴere ma e bone, ko ɗum kum mawnata e hoore muɗum. kadi neɗɗo on ko andini kon ka payku yagal makko, haysi goɗɗum go hibboyama hoore ɗon, luttata mutude. ɓe wi taallumu shay'i fi sigari kan naqsi ala al hajar, wa taallumu shay'i fi l kibari kan naqsi ala al ma, kama qala sahibu risala abu zayd al qayrawani rahimahullah. o wi ka ar risala ka dambugal aranal ka kitabu tawhid, o wi janginagol hunde, jangugol hunde e payku yagal muɗum no wayi wa ñeñugol hayre. sa ƴetti hayre a ñeñi, konko ñeñuɗa ɗon ko kala han heɓorta, kono kuyel ko heɓi ko iwata aduna. o wi jangugol e payku yagal ko ni wayi, sa tuti hunde e nder ɓernde ɓiɗɗo ma on ko payku yagal, iwata. ndaren buy hande e makko baaɓe yewteteɓe diina ɓe salo, dalil maɓɓen ko honɗum, ko menen men tawa ɗum, min mandaki ɗum, bimi mandi mi nanali ɗum. jaka simo mandino ko moƴƴi, simo mandino goonga, simo mandino sunna nelaɗo on, o woltanagol konngol ɗo. ɗum ɗo holli jaka neɗɗo no tindina hettini fi ko mandi kon, ko o mandi kon ɗum no himmi e makko. idan eto ɓiɗɗo ma o mando ko moƴƴi, jaka mando no dallinore. buy e makko baba no woodi komi mandaki ɗum, mi tawa ɗum, gila mi mandi mi nanali ɗum. jaka ko o mandoto ko wonno nande on ɗum makko no himmi e makko moƴƴa. idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe humpiti e wondema Allah subhanahu wa ta'ala o tagali neɗɗo ko o kefeero, ko tagi neɗɗo fuu ko ala fitra, ala tawhid. kullu mawludi yuladu ala alfitra, kala jibintengel ko jibinte ko himo jaɓi Allah no woodi, himo jaɓi Allah ko gooto, himo jaɓi ko Allah rewete, ko ɗum o ardata e muɗum. o wi fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, ko mawɓe makko ɓen ɗiɗo
nene makko e ben makko ko ɓeeɗo watta mo alyahud ma ɓe waɗa mo annasara ma ɓe waɗa mo majus o innali ko kamɓe watta mo julɗo mana ko inhirafu on an natta e makko amma sa accimo e noni mo woni on a woni e none hanuɗo on o jokkay ɗum ko si o immika tawi ka nder suudu ko yennidiro woni toon ko piiro woni toon ko yima ama woni toon o accita ko taga e hoore mum ko o jokka ɗum ɗon amma sindo immika o tawi ko diina woni nder toon ko alqur'ana wona jangge toon ko gonga jokka toon ko ɗum o jokkata o wawata jokkude goɗɗum ngo ko wona ɗum bi dalil hon ɗum ndaaru ɗenngal wona ngal e wolede nder suudu ngal ko ngal woni wolude hayso tawi na o ɓiɗɗo ngal ɗenngal ɗo sa yahi e leydi jananiri an eɓe ɓeygu ma tawi on jibbini ɓiɗɗo mon toon si tawi ko anglais won ɗon e wolde ka suudu ko ɗum ɓikkon ko wolata oynota ɓay ko on fulɓe ko pular o wolata kala ɗenngal ngal wonɗon e jaaɓodirta ka nder suudu toon ko ngal o nanata ngal o wolata allah subhanahu wa ta'ala addumo hari o nanata o addumo hari o yiyata o adduma hari o wawata wolude fiita won o addi dumo e goɗɗum ko junngo ma o huɗoto nande ko junngo ma o yiyata sino kono laba sino kaani kala noone mbaadi ko e junngo ma o attato yiide koko o yii ka nder suudu toon kon kanko ko andi ɓuri ɗum ala idan ko haala ma kan o ekkitorta haala ko tawi ɗa wolde kon si tawi ko qur'ana wonɗa e wolde hara ɗum tu wolata kanko ko ɗum o wolata idan ɗum ɗo yoni en dalil wondema anne o wona mari golle idan ɓe maake ko mawɓe makko ɓen watta mo gonge ɗiɗi ɗo أيها الآباء إن مهمة تربية الأولاد مهمة صعبة وشاقة كالرائي يزود عن غنمه السباع الضارية كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته onon ɓeeɗo baabiraaɓe annde haray oɗo himme ne'ugol ɓeeɗo ɓiɓɓe ko himme saktuɗo no wayi wo neɗɗo gaynaako ka hakkunde burure an e dammoye maakoy e hakkunde bonoji ɗin hiɗi faala hendade an kadi ɗa yiltude a yilta e damme ɗin tadi ko bonoji ɗi woni toon arata to bonoji ɗin tadi ar ko damme ɗi woni ɗon ko golle maɗa ɗenno amma sa acciti ɓikkoye ma ko yeehi to a acciti ɓiɓɓe ma ɓen a tefa ka ñallata a tefa ka hirata a tefa hombo jokkodiri si bonoyi kadi ko an taw ina tawa si a acciti kadi aroɓe ɓen ka nder suudu a tefa ko hombo arata toon a tefa paykum ma kon hombo jokkodiri ko hombo woni gorejo makko on ko hombo arta ka suudu fijida e makko haajuma ala arɗo wo ko tooli ɓe adday bimana a acciti bonoji ɗi yarnata ka nder wuro ko waɗi ko wakkiliɗa ne'ugol wo si a hiwali nafata idan haray an oɗo halfinaɗo ne'ugol jaɓu hiɗa jonna mas'uliya ko a gayna ko allah subhanahu wa ta'ala darnete yawma alqiyama landitoma ko halfinnoma kon ko honno jogornoɗa ayuha al aba عليكم مسؤولية تجاه أبنائكم برعايتهم وتأديبهم ومع ذلك فجهودكم لا تكفي بل عليكم أن تدعوا الله من أجل صلاحهم فلكم قدوة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول الله عن الخليل إبراهيم عليه السلام أنه قال رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وقال عن زكريا رب هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وذكر عن عباده المؤمنين أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما كان يبابرا بأن هري هدن جوغي لاندتيده لاندال تيدونغال هدون حلفنا هون ساتنا تنغو بيدو بيبي مودون aynu golɓe e ne'u golɓe e hoore ɗum kadi wata sikku wondema yamirgol maɗa ngol tun e haɗugol maɗa ngol tun jangingol maɗa ngol tun ɗiɗo ko ɗi saboji peewal kono ɗi tum fewnata a yamiray haɗa jangina ne'a yiltamo ka bone yilta bone on e makko yiltoɗa noon kadi fewta allah subhanahu wa ta'ala an ko marɗa ko irsad na hidaya ko a tindinay a fewnata a wawata naatude nder ɓernde neɗɗo yiltade ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde gerduno e bappa muɗum ha yo mawɗo wi'u la ilaha illallah laawol gotol si o maaya yawma alqiyama ɓe heɓa dalil koɓe darino yeeso allah subhanahu wa ta'ala ɓe inna o wino la ilaha illallah accammo ɓe eti ha ɓe ronki mawɗo on maayi o wi'ali la ilaha illallah satti e maɓɓe allah subhanahu wa ta'ala wi
innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Namo faala ɗawo fewnata ko Allah fewnata mo faala o. Idan wana fiya faala yo few fiya waɗi sabbuji peewal ngal fewirta. Jande ko sabbu e sabbuji peewal no way wa lekki ƴetteteki fi nawnare. Lekki ƴetteteki fi nawnare ko sabbu cellal wana ɗum cellal ngal hiɗa wawi ƴette lekki ronka dikkude. Idan neɗɗo no wawi yade hunjo qur'ana o hunjo hadis o ronka fewde ɗum ko sabbu e sabbuji peewal wona kañum woni peewal ngal ko jooɗi Allah woni. Idan ko ɗum waɗi ɓaawo nde waɗɗa sabbuji ɗi landaɗa ya waɗu ɗin ya fewte Allah subhanahu wa ta'ala anda wakkilade ma nden tu gaynata toroɗamo. Subhanahu wa ta'ala holli en ye en ñentin annabaɓe ɓeɗo annabaɓe no jeeya e hoore maɓɓe. Annabi Ibrahima alayhi salam pellet siko yiɗede ka Allah siko margol darja ka Allah subhanahu wa ta'ala ko ha Allah wi ƴetti goɗɗo jaatigi ko ha ɗo neɗɗo ɗaɓɓata. Kono ɗum e ɗum mum o foccuno sookeje makko ɗen o wi Allah mi torikema okkan geɗal jo jeeyaɗo e moƴƴuɓe ɓen. ɗum ko ado heɓede. Allah okkan geɗal jo hara ko jeeyaɗo e moƴƴuɓe ɓen. ɗum no holli jaka kanko Ibrahima wata moƴƴinde goɗɗo waɗi so joniti Allah. ɓaawo nde o heɓi geɗal ɓe ɓen gasi kadi yilti o fewti rabbu samawati wal ardi on o wi rabbi ij'alni muqima salati wa min zurriyati. Allah mi torike ma waɗa ñinnuɗo julde min e ɓeygure an nden. rabbana wa taqabbal du'a Allah jaɓu du'a an torike ma. idan ɗum ɗo kadi holli wondema jaka o wawa fewnude hoore makko o wawa fewnude ɓeygure makko nden. ɗum wonde ko annabajo ɗum wonde ko o jaatigi Allah subhanahu wa ta'ala ko ma o waɗa ko kanko duwa wadde kon o jonnita Allah golle Allah de. ko wono noon kañum kadi annabi Zakariya alayhi salam subhanahu wa ta'ala jantanike wondema o fewtuno Allah o tori o wi rabbi habli zurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a. Allah mi torike ma okkan geɗal ɓe laaɓuɓe an Allah ko a nanowo noddandu ko a jaɓo noddandu. o jantanike en ɓeɗo yimɓe moƴƴuɓe ka o janti ɗon sifaji maccuɓe makko ɓen ka suratul furqan ibadur rahman jeeya e sifaji maɓɓe ɗin o wi ɓemɓe no wi'a rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. joomi amen min torikema okkumen e ɓeygureji amen ɗin e geɗalɓe amen ɓen ɓuuɓe ndi yitere. ɓuuɓe ndi yitere ko kalima jamia. kala ko ɗaɓɓata kon e ɓinguel ma ngel e moƴƴere no naati nder kalima o. kala ko hulɗa kon e bone e makko no naati nder ɗo kadi. idan bimana sa wi Allah okkam ɓuuɓe ndi yitere o ɓiɗɗo an ɗo haray a torike Allah yo dande yi'ugol ko mettema e makko. a torike Allah yo Allah holle ko welema tun e makko. idan ɗum ɗon ko konngol moftugol o wi ɓe jiyaɓe Allah no jeeyano e ko ɓe toroto Allah subhanahu wa ta'ala kon ɗi konnguɗi ɗo. ɗum ɗo no holli e wondema si tawi moƴƴuɓe attiɓe en ɓen ɓe jangini ɓe waajike ɓe haɗi ɓe yiltike kadi ɓe torike Allah enen kadi ko ma waɗen ɗum wona ya ndar kon ɓay hiɗa yoɓɓude no jangede lanni hande kadi feewi si fewali ko haaju mum toon aytike ha ronki nanon e torte nani attinoɓen etori. idan ndaren Nuhu alayhi salam kanko e oɗo ɓiɗɗo makko ɓe wondi ko ɓe wondi kon fof o etike ko eti kon fof kono nde ndiyan ɗam fokkite arde haɗano wi ɓiɗɗo makko on ya bunayya irkab ma'ana. hayo ɓinguel an arƴawa wonda amen ga o taƴanakimo han joni himo andi oya feewa faalaka gonga kono ɗum e ɗum mum himo jurti ka Allah subhanahu wa ta'ala fewnamo ñande go o wi ƴaw wonda e amen ga. idan ɗum ɗo no holli wondema raɗagol ma ɓiɓɓe maɗa ɓen yaltuɗo so o woni ka maɗa o ñaami ka ma o yari ka ma himo rentuma o boni ko so o yalti ka ma o yahi ka yaaso moƴƴoyta. si a raɗike no wawi wasa ƴetti dammu maɗa kon a wi ko yoko jokku bonoji ɗin hande kadi a ronki bono wippike kon ha ronki joni yokku jokku ko yaha tun andi kon ɗum haɗata ƴeefi pewal makko few nano ne irte an wona an fewnata waɗu ko fawi ma kon toroɗa Allah ko heddi kon acca ɗon si feewali ɓaawo wakkilade ma nden Allah darnatama landuma yawmal qiyama fi ɗum si feewi ɓaawo wakkilade ma nden hiɗa mari baraji. aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. عباد الله
هناك أسباب تؤدي إلى انحراف الأولاد وزيغهم وفساد أخلاقهم، منها الفقر. من المعلوم أن الطفل حين لا يجد في البيت ما يكفيه من غذاء وكساء ولا يرى من يؤتيه ما يستعين به فإنه لا شك يلجأ إلى مغادرة البيت بحثا عن الأسباب وسعيا وراء الرزق. ثانيا النزاع والشقاق بين الآباء والأمهات، فالولد حين يفتح في البيت عينيه ويرى ظاهرة الخصومة أمام ناظريه سيترك حتما جو البيت القاتم. ثالثا الفراغ الذي يتحكم في الأولاد، ومن العوامل الأساسية التي تؤدي غالبا إلى انحراف الولد عدم الاستفادة من الفراغ الذي يتحكم في الأولاد. يتي الله سبحانه وتعالى أردم تيكو غوتو إلي فو ترمو يجولنا صلى الله عليه وسلم أردم تيوي أن باجا غو أرتابا ومكو جيابي الله هري أندين هري أودو نيدي إبه وتواتكم هنده ala golle ɓurɗe sattude kale kammu ɗo hewti neɓugol koko wona heɓede ko honɗum no waɗi koko ne'ata kon ne'oɓe ɓen wi'oɓe waɗu ɓen ko moƴƴi kon e wiyoɓe taw waɗu ɓen ko moƴƴi kon koko oya wino kon ko alfu haddamin ma bani wahid. mahowo goto liɓoɓe wulure, si woni mahowo goto liɓoɓe wulure nde maadi no daro ɗon haray a yawni juuɗe maɗi a wakkilike moƴƴa bal ko si Allah subhanahu wa ta'ala wallima. idan e zamanu mo wonɗen ɗo on ala ko ɓuri mettude fii heɓugol ɓiɗɗo mo tawata ko ne'aɗo neydi islam wonɗo e hoore neydi islam. ɗum ɗo no ɓuri sattude ko jokka kon fof. ko ɗum waɗi ɗum ɗo no hana toppitede kadi ɓuri piiji ɗin fou kono hunde nden sattiri wo ko ni nde hana toppiterede. ala hande mo ala e ŋattude hondude nder suudu muɗum miijo kum ɓikkun ɗo mi ninsi komi heɓanno ko hon ɗum waɗi koko yaasi o woni e muɗum kon ko waɗi fewndo wonnoɗa an tun ka gesum maɗa an tun ka cuurum maɗa tuntum maɗa si a yalti ka sunture maɗa suudu ma a yahi ka ngesa ɓikkum ma ko nanta sina hito wandu nanta hina hito sondu yiyata goɗɗo goo mo ñemba e hande ka tawata ɗon piiji ɗin fof o yiye ka téléphone makko o yiye ka nder télévision maɗa o yiye piiji ɗin fotta e yimɓe ɓin fof o ñallide façon ji ɗin fof ne'ugol ngol fewndo ɗo ɓuri sattude piiji ɗin fof. idan ko ɗum waɗi haray ko wattangol yino ɓeyda wakkilare nde moƴƴa hara on tigi taƴaki no toon piiji ɗi karama ko ɓen taski ɓe tawi ɗino jeeya e ko woni sabu ha fayɓe ɓen oño ɓe accita golle peewal few no jeeya e ɗin sabuji angal hay hunde on ka suudu angal hay hunde on ka suudu siko an tu wonde muɗum bonnata hay bus kono si tawi moggo ma fof no hecciɗi kama no yoori no ɓiɓɓe ma ɓe wonira kama no mettifi no ɓiɓɓe ma ɓe wonira ka nder suudu maɗa ɓe ñamata toon ɓe yarata toon ɓe narata toon télévision ɓe heɓata toon téléphone moƴƴo hiɓe renti ɗum ka kawtal ma no mettifi. idan ɗum ɗo no jeeya e ko watta sabu ha ɓiɓɓe ma ɓe ronka ɓe hundade ɓe yalta kama fiw ɓe yaha ɓe wona e junngo kawte ɗen a wawata yade ne e nder suudu goɗɗo. ɗum ɗo no jeeya kalma ko ɓen taski ɓe wi wondema no jeeya e ko woni wadde ha fayɓen oño basal ngal ɓe paykun kon si heɓali ka nder suudu ko yonata kon e ñamete e koltu o heɓali mo no wal okkoramo konko o wallitora sikki ala o doñoto e yaltugol suudu ndun o yaha o ɗaɓɓoya kanko kadi ɗaɓɓugol ngol ko imma o yaha o wujja ma o yaha o wonda e gole makko ɓe wujja ɓe okkoramo tigi tigi on ella yaltay ka ronkuɗa hundade faale makko ɗe wo o ɗaɓɓoyade ka yaasi ka ɗaɓɓede ka yaasi wo jonnuɓe mo ɓen ko wi wo ko ɗum watta sabu ɗimmo on ko lurralji ɗin sonko wongo ngon hakkude neniraɓe ɓen e babiraɓe ɓen ka cuuɗi ɗen andi si tawi ɓiɗɗo on ko wiɗen nane kon ko o yii kon ka nder suudu mo andi ɓuri ɗum ala si tawi ɓiɗɗo on immi ka tawi bimmum e nene mum no yonnidirde no piirude bimbi kala ko sonko hakkudeji maɓɓe on ɓiɗɗo ɗon o tawa wongol ka suudu no ɓittimo so heɓi hakkille o fo heɓi hikoyte kon hersa hande kata hade mo ɓitti ɗum faway mo dogugol yalta ka suudu o yaha o ɗaɓɓa ka o wona ka o yiyata siga ɗum ɗon ko waɗi yigol nene mum no piya no satti yigol nene mum e bemmum no piira no satti yigol nene mum e bemmum no yennidira no satti idan ɗum ɗo haysi o waɗay ɗum tawi ma waɗon ɗum ete harana yeeso maɓɓe
kala jikkiniɗo waggal ɗum ka suudu mum anga ɓenguma bimɓe kala ɗo yendira bimɓe kala e ɗon piira yeeso ɓiɓɓe ɓen a waɗa e ɓiɓɓe ma ɓe doga suudu yalta fu ɓe ɗaɓɓa nokku goo ka ɓe wonoye no jeeya e muɗum ndeɗo o liberté mo fayɓen jonna angal toppitagol fayɓe ɓen angal jonnugol ɓe koɓe hilno si ɓe jonnaka koɓe hilno wonki e paykum ko gootum wonki makum sa jonnaki ko hilno kanko ki ɗaɓɓay koko hilno isan paykum makum kadi sa a jonnali kon kokum hilno ko ɗaɓɓane hoore makkum koko hilno o saayi mo wonɗen ɗo ɓiɓɓe buy ko ne'ete kon landoɗe wonɓe ɓen e jannude ga duɗe ɓe jannay ɗo ɓe ne a lebbi jeego lebbi jeɗɗi jetati ɓikkun kun hoota ka suudu lewruto lebbi ɗiɗi ko yaha kon change jikku makko on few hayso kon arte ka janggeteɗon ko arte jikku bonɗo gon har bonne wonɓe deftoɓe kadi si newɓe wi ɗum watta moɓe wi amen no ndeɓiɗoma amen on mi wata ɗon ko ɗe wonnude makko isan accitugol ɓiɓɓe ɓen tawa hollali koɓe hilno e nder ñallal ngal a waɗana ɗon to programme hay fus ñallay ka weeti no jokki piiji puydan ha kikiɗe ka hiino jokki puydan ha kikiɗe oɗo a wawatama hundade ko awɗa e makko kon a awi kono a yerniri wulɗan nafata idan ɗum ɗo no jeeya e ko woni e wadde ha fayɓe ɓen oño no jeeya e muɗum alhalatatu lfasida wa rifaqu suu wa min alawamil alkabira التي تؤدي إلى انحراف الولد رفاق السوء ولا سيما إن كان الولد بليد الذكاء ضعيف العقيدة فسرعان ما يتأثر بمصاحبة الأشرار قال الشاعر عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيقمد نجاء ko watta ha fayɓe ɓen oño ko ɓuri ɗuuɗude kon hannde jillodiral bongal ngal yaadiɓe bomɓe ɓen ɗum ɗo no adda e oñagol paykon kon tinna ko waɗi paykon no yiɗi ñembugol ko ɓornateeri no yiɗi ñembugol ko yaadu no yiɗi ñembugol ko jendete kon si tawi tun o heɓi paykoy oñi koy ko o ñallidata ñallal gootal ko o ne'a ko nder hitande kono e bonde nder ñallal ngol ɗum waɗi si a etike a yuɓi janngama ma an tigi a jannginani hoore maɗa a aynaali ɓiɓɓe ma ɓen ta ukkodiri e ɓiɓɓe ɓe ala ka e ne'ede ɓen ɓayno wona yirowde ɓe ala newde no woodi ɓe ala e newde imma ɓe annda newgol ngol no himmi no woodi ɓe ala e newde par ce que kamɓe tigi ɓe ne'aki si neɗɗo accirama hoore mum ha jiidike konko o jiidi ko hoore mum accirte idan neɗɗo mo ne'aka on kañum gadi wata newde faɗoɗo sey la yewti donc ko ettiɗa o ko ettiɗa e nder saare nden ɗo e nder ceeɗen hannde ɓe koye caƴe wura wona e fulawaji jillodiral wowdugal ngal ka fof fotti ɗon tawa fof no wondi sa jogitaki ɓiɓɓe maɓe ɓe jokkodiri e payko wonku o wonkum ɗum ɗo adday e oñagol maɓɓe ngol tentini si tawi paykon kum ko yiɗugol ñembugol pandi ɓe wi neɗɗo layi fuujo battingol e makko ngol no wayi wasi a ƴetti ƴulɓere a ukki ka ndondi ƴulɓere ko nde huɓɓi o ko nde huɓɓi sa ukki nde ndondi nde ɗanoto ndondi ndi waɗay ko nde jalbi kon iwa kadi kadi nde wonta ndondi idan paykum maɗa kum ko haqqille makkum on si tawi tum fina moƴƴa ko wawata wiide ko ɗum ɗo watte ko wata wiide ko ɗum ɗo accede kanko wi ko ñembu sa acci ko jokkodiri e fayɓe bomɓe ɓen ɓe wayno wona hunde wotere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makanino en almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil neɗɗo fof no e diina jaatigi muɗum kala moɗo yo ndaara ko mo ƴettata jaatigi mo jollidata ƴawrida on hiirida on arda yaada on si tawi tun o moƴƴaali an kadi o battina e maɗa idan ndaaru ko hombo watta weldiɗo ma hombo jokkodirta a wawata a zinata an e zinowo jokkodiron ko imma waɗa zina ko o watta kon ma yiɗa acca haɗude ko wano noon kañum kadi piiji heddiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗanino e misal wondiɗɗo bonɗo e wondiɗɗo moƴƴo ɓe wi wo misal neɗɗo jooɗodiɗo bonɗo no wayi wa jooɗodugol e wifo biwɗi sa a yahi ka kabureeru ka biwɗi ɗi wifeteɗon a jooɗi ke maggo wifo biwɗi on ko imma pette ara sunna lince maɗa ɗen si ɗum wonaali a heɓay ka luurendi ko luuɓi heɓete mi mana heɓa lurgol mettugol kono a heɓata to ko walema ɗum ɗo wona aybingol kabureeru ɗum wona aybingol baylojo wona aybingol biwɗi ɗin ko hollugol misal mi mana ɗon sa jooɗi ke ɗon ko ɗum ɗo wonanma nder ton ɓe maaki jooɗodiɗo moƴƴo no wayi wa yeeyowo misk ko imma o okkore ma so okkorale ma a heɓa ɓolngol moƴƴol idan wondi ɗo bonɗo wona moko ba wona paykum
kala jikkiniiɗo wondugol yimɓe bonɓe ɓen ɓe battina e makko centini noon feɓɓe idan haray ɗiɗo e goɗɗi gono toon wonayɗi sabu feɓɓen oño kono ɓurɗi mawde ɗin ko ɗiɗo fof kadi ko ɓuri hulɓinade kon ko sakkitiɗi ni ɗiɗi sonko gonka nder suudu hakkude mawɓe ɓen e accugol fayɓe ɓen jokkodiri e wonɗo o wonɗo si ɗum ɗo noka maaɗa ko ettiɗa ni ugol wokkata gasirta ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تبدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم فرج همومنا اللهم فرج همومنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وآت مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين